Bonjour, Manchele, mi font grandir. Mi ka dope no ma we pia. Mi ken bo dope no ma o ma. Azan lo ku de ma blo. Nda ho we. Bon ma ka blo bon. Wa mo jo mi on ton bo mo funfun ton egbe. Me de le di yo. E mo funfun an. E mo jo mi ni on. Bon ma ka blo bo we amo. Nte wa ma si dope no ma o. Nte wo amanti ze cheju lo poge bodo ma un dope no o dirani. Mbio do ani blo. Me hoe domi wa gontu yo ne. Hoe domi wa gontu yo endo. Ontun situation de me ade dion. Ontun tagba e me ade yo a. Ontun melo viva we yo ya. Me lot no je mendede. Bon me on si ho we nja do no. Agban de bo yin agban ero petu me. Ayo ya jiwe. Ayo ve me. Me nan lo ho tu do bon ka me go me. Bro ya tono we yin. En tono we yin. Akazi ka no gba, azi gogo no gba. Ali le kaka no gbete kamendi enwadi. Ya hugan. Hanon ya jiwe. E ya azona blawe. Ajazwe egbe yo. So anale jazwe. Bon nundu wo. Ele no a ve u kaka. Ndo we chuba na mundu. Eno a ve u. Mwa mulu kwa. Eyi. Segla. Di ome jana le mulu fufu. Tabi. Ntun. Situation de me ade diyon. Ntun. Mais, ma do man don we lo. Me lo podi. Bon me on na fun we. Si situation de me ade yo. Ewe inviton. Ino yo do Jésus Christ. Ewe ingbe ma otan. Ado pe ni on. Anamon do pe tu nan diyo. Pe tu nan wuje nu yo. Mwen ye me. Mbyo beti no. We me man tun hoton. We me man ou do hoton nou ekpon. Bon walo do nou we diyon. Etun. We lo viwa we le bifi. Etun pe tu hu we su. Jésus Christ de Nazareth. We no ye lo. Ewa. Bonan be agban. E yin agban e lo pe tu me. Pourquoi ani je jolo koko. Ani je fo. Do un e do agban nou me yon. Kagbe agban lo ta nou me yon. E no pen me. Yon se ouve. Be ka di agban si ta nou me yon. Yon fo. E ye we non di agban si ta nou me. Be. Bo yi. Lo petu me. Bo walo joton di. Anamon de petu nan diyo bon. Ene. Ho yin jado nou yon. Ki yo me nan yon me. Ma ou to nou e. Ma ou to nou e tam. Maka mono. Di a akolo situation de me ade tiye lo. Mamono gbe ou folo fine ou. Gbe ou folo nou ya. Gbe le po supo. Do gbe ma ou ton. E gbulo. Gbe ka do gbe ma ou ton. Yon do gbe man fo. E dabo. E zan yi.